Što se tiče uživo, dakle govorimo u prostoru, znači da sad dođete na fizičku lokaciju i budete u prostoru, velika prednost toga jesu odnosi. Ono što mi danas znamo da samo to da smo fizički jedni s drugima zaista radi drugačiju kvalitetu. Od toga da moramo na potpuno drugačiji način respektirati ljude koji su sa mnom u grupi. Dakle, moja prisutnost je puno značajnija. Do toga da je puno veća količina međusobne razmjene koja utječe na učenje. Znači imam ljude tu koji puno lakše mi dijelimo i svoje iskustva i svoje dvojbe i jednostavno se stvara kvaliteta odnosa koja u online nije moguća, pogotovo ako nismo imali prije susret uživo. Ono što može biti lakše kad smo recimo imali edukaciju uživo, dakle to je nešto što ja kombiniram sad na NLP treningu, dakle ljudi se već dobro poznaju, onda online susret je manje, kako bi rekao, manje, mi bi u NLP-u rekli disociran. Puno smo više zajedno, poznajemo se, imamo to iskustvo. Još bi samo jednu stvar rekla, da to kad smo u fizičkom svijetu, taj odnos je puno više samo mi se osjećamo bolje. Dakle, on igra jako važnu ulogu i u našoj spremnosti na učenje.